خوشک برای نجا مجاره میا ایرو ازدیروکا کردی سر دولت کامیا کردیا کفنار جمرت بنا باوکال جوار بیجن کوتی جرا دیجی مگود قرآن پیروز دا ناویوان بویا جودی چما ناویوا کوتی بو الجمع زمانه کردی دا حتی ایروجی کوی yani çiya yani dere bilind. Ab babke ma li çiyayê zegros û li çiyayê toros bûn. Çiyayê toros di zimanê Kurdî de dibe rojava û çiyayê zegros di zimanê Kurdî de dibe rojelat. Ab babke ma serwehar li çiya bûn de 7000 sal beyra beriya zayînê da. Çima jara dijî me got navê Kurdî ji ku hatiya dîsa me got navê ma ji wî babkê me hatiya ê 7000 sal beriya zayînê me got ew navê Koy û çawa me got Koy bû Kurdî Koy weke em zanin tîpa meya wa di nava da dema gotê tîpa rajî pey tê weka bir bû bird weka gur bû gurd weka pir bû pirt gelek navê me yên Kurdî bûye hena ev jî bû kor û ji xwe tî yani cihê wana bû dî û ew koy bû Kurtî û bû Kurdî navê me ji we hat ev babkê me yê me kevnar me got cihê wana çiyayê zegros û toros bûn dema em şahristaniya Mezopotamya vegerin lêkolîner dîroknas teb dibêjin şahristanî ser destê we ava bûye carna jê dibêjin şahristanî Somaliya ava kiriya lê lêkolîner ra zema tê kirin kê ew Somalî ava kirine kê ew şahristanî ava kiriya Somer li Mezopotamya jêrîne û Koytî yani Cudî lê Mezopotamya jorîn çiyayê toros zegros 7000 sal beriya zayînê weke me got beriya hemû kesan ewa kesa serwa çiya û deştê we û newalê we û navkehaniyê we ewa bes xwe dikir ewa çandinî pêkdanî dibêjin navê we bû Kurd ji ber xatir cuht hat hênkî cuht dikirin dema goş çiyê peya bûn 7000 sal beriya zayînê xwe berdana Mezopotamya jêrîn yani xwe bi aliyê başûrê Iraqê ve lêxistin hatin Somerê tevlî şahristaniya wir bûn lêkolînîban dibêjin bê jiyana kesê Mezopotamya jêrîn hê jiyaneka destpêkê bû ne jiyaneka birêxistinî bû ne jiyaneka pêşketî bû dema got ew cudî hatin kûtî ewa ew sîstem ew rêxistin kire jiyanê de civak ser destê we ava bû civakek şahristanî bi xwe re gelek sîstem ê pêşketî peya kirin şahristanîn deyndarê ve kûtî heye dema got we sîstema civakê ya yekemîn ava kir û ew sîstem jî destpêka wê bi serokatiya jinê bû û alîkî dî ve jî civaka we birêxistinî bû her beşek pêkhatekî civakê encûmenek meclisek jê re ava dikirin yani weke niha em Rojavayê Kurdistanê û netewamaya dîmokrat da ya got Ronak Bîrên mezin berêz Abdullah Öcalan bênetewa dîmokrat em karin bêjin ji wir dest pê kiriya ewa jî encûmen ava dikirin encûmena jinê hebû ya pêşesaza hebû ya êlan bû ya leşkerî bû ya roşenbîra bû ya oldara bû wê civakê xwe biriya we encûmena xwe birêve pêkdanî û ji layekî dî ve jî nivîskar û lêkolînan dibêjin dewleta siyasiya yekemîn ava bûyî di Mezopotamya û di herêma rûhebena wî ne ser destê kûtiya ava bûye ew bû dema got padîşahê we ne desthilatdar bû weke em zanin Kûtî dema got peya bûn di çerxê di hezarê
پێنجا دەبەیا زاینێ هاتنە مۆزەبەتاما ژێرین لەوێ دەرێ دەولەتشی ئاواکردن و ئەکاد و سۆمەر سەعید پەبرا برێکردن 125 ساڵامانت ئەکاددا لەوێ دەرێ 25 پادیشاهێن جوودی دەسەلاتداری لە هەرێمت کرد لێ گوتنێک هەیە دەبێ پادیشاه بوون لێبێ دەسەلاتدار بوون چاوە بوولۆ یعنی ئەو نێ خودیێ بریارێ گەل خۆبرێت خست خۆبرێ خستن دەکرد وی خۆبرێ بەبەریا خۆت کرد بریا ئەنجومەنی خۆما ئەوی بریارێ خۆدەدا لۆمە پادیشاهی وایە هەیە نە خودیێ بریارە دەسەلات بوون بریاریا گەل یا مڵەت بوون 25 پادیشاهی جوودی لە ئاکاد دەسەلاتی برێبە برن مالت ئاکادە حتى كنجي حتى 1500 ونها بريا زينه قالك شري دجوار اكاديا بواركر جانا جين بسكارنا يدجي كردا دبيجن جودي كسنا هوانبون كوتي كسنا هوانبون دما هاتنا مزبوطانيا جيرين كشتن وتالان كرن بكارتانين لي قالك نبيسكار ولي كوليلبان هنا جوان صلوات غولياموف وجوانجي روناك بيري مظن بريز عبد الله اوجران و قالك دبيسكارين ميندي دبي جودي نبي نجيبون جودي كسنا شهرستاني بون سبايزر اي بروفيسور دبي او جودي او من بابكي قالي كرد ويا بيرد بي اليكار ببي خاليرا سيمكانوي كرامرجي وشوا زانياري ميجا محمد أمين زكيجي وزانياري أمريكي جون كاميرون وبوارج بأريكار جرنوب فيلينم يقول بيجن كوتي باكين كردانا پایتەختە جوودیە نها ئەمژێرە بێژن باژارێ کەرکووکێ لێ جارێ نابێ ئارابا بوو دێ جێدەر نادا دبێژن ئارابخە ئەو پایتەخت ئابا کرد و دەستلاتە دەولەتی ژوور بەرفەڕێت بوو حتا ڕۆژلاتی کوردستانێ حتا جیای تۆڕۆسێ ئێبانی یەگۆ حتا بگۆڵاوانێ دگرێ خوان و بەدکشاد حتا دەریا سپی گەلک جوودی نابدار بوون بۆی شارستانیا سیاسی و بیا ئابووری و بیا جباکی di bazirganiyê de gelek xwert bûn heta îro jêder bi bazirganiya wan gelekî zengîn in ketina cûdiya ji akadê û ji Mezopotamiya jêrîn çawa bû ew jî xareka balkêş e ser destê otoxîcan yê li akadê pîlanek قريش بيك اني دجي جوديان دجي پادشاهي واي تريكان او چه روج بو روجكا بالكيشا جدري مد بيجن 22 اداري دبو چه بو 22 اداري دبي قلي جودي شاهي دار تخستن شاهي دار تخستن جيا اهنگ وكيف خوشي بيكتاين ججنا وابو دوي روجا 22 اداري ده وی پادشاهی اکادی یکو اوجی نابینا اوتو کیکال گوتناش خو اوتو دروجا زمانه کردی دا یان ایتو یان اوتی شو گرما یعنی روجا ایتونا و کی اوجی دبی سروک و شو کال یعنی یه شهرزا یه مزن اوجی گوتنا کردیا وی اوتو کیکالی لقلباندنا دجی تریکان بکار آنی و دەستلاتاوی شکاند و لەشکرێ خوا بەردانە هەموو سازیادا بخنزی لەشکرێن جوودی کوشتن و جەنگا دەبسەرکەتن لێ نەوە تاوەیەکە گۆجووتی حەلەهان نەماژێ جووتی دیسە مانە ناو مڵڵتەی خۆی هیداش بەرخاتێ گومەگوت ئەو نویسکارێن ما دبێژن ئەو باکەی کووردا یعنی باکەی میتانیا باکەی هۆریا باکەی سۆڤۆریا باکەی میدیا باکەی باقا مڵەتانە جوودی مانت ناو با باکەی مەین کووردا
و ڕەنگێکی دی شەهرستانی و دەولەت ئاواکردن جودی گەلە خۆدی شارستانیە یە هەری ناودار پادیشاهی ناودار جوانە پادیشاهی لاگاشە یە گۆژێرت بێژن جودیە حتانها نویسکار وێنی وینە مۆزەخانەدا دەرادا دیار بکەن چما هاتیە ناودار بێ کەدا خوا شارستانیا خوا ئەڤە پادیشاهی جودی یە لاگاشێ ناوی وینە جودیایە و ئەبن وێنەنن دیژ هونەراوە ژە خۆزایە جڤاکاوە ژیا ئۆلیژی یا ئۆلپەرستیژی و دەئالیێ هونەری دەژی گەلک شەهرەزابوون ئەبژی میناکەک ژێ هونەراوەیە بۆ سەر دەستەی خوا نیگارکردنا مانا حتى 1509 لمەزۆپۆتامیا ژێرین و ژۆرین سعید دەستێوا دەبوو لێسەر دەستێ ئاکادیە دەماگۆ ئەو دەولەتە هەری مەزن هەربی شوا ئاکادی ئەمزانگۆ سەرگۆن بوو نارامسین بوو ریمۆژ بوو گەلە کۆمکوژی دژی مڵەتە بکارت ئانین و دیسە نویسکارن وێ کۆمکوژیاوانە ددنە بەریا جودیە یا کوتیەت بێقا جودی شارستانی بوون خودی باژاروانی بوون و هەرێما مۆزۆپۆتامیا دەنگدارێ وایە بوێ دەولەتاوانە دەما بۆ دەولەتاوانە نەما تەبلی دەولەتی خۆیان کوردیین دیترکی بوون و هەروێ جەنابێ مە کووردا ژنابێ وە کوتیاما حتا ئیرۆ مەڕاهشتیا وینابی سپاس گوهداریاوەرە